lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu kusihola kuze kube ngilesikhathi lesi sisangena nje selifunziwe ilivu laNkulunkulu. Sitawuphinze sihlephulela kafishane. Sibonga uNkulunkulu welizulu nasekuseni ukuthi abengaphinze asiphe lelithuba. Njengoba ngike ngasho ekucaleni lana ngiqala ngathi lokungithokozisa kakhulu kuba ngumntwana waNkulunkulu ngoba kulamalanga abantu abafuni kuba bantwana baNkulunkulu. Ngike nganaka nje ke ukwakhuluma lomunye wathi bafundisi uyafakaza lo babe uthi uva bonke labantu solo bathi mina ngumntwana waNkulunkulu. Usuke yena ufuna kwehluka yedwa uthi hayi mina ke ngingibaba waNkulunkulu. Haleluya. So siphile emalangeni la khona abantu abafuni kuba bantwana baNkulunkulu but bafuna kuphakama babe badzala ngisho kunaNkulunkulu. So sisabuka nje sisaphila emalangeni la khona kuncipha uNkulunkulu ndawukhumbula ukuthi siphile emalangeni la khona tonke tindvo tivumelekile. Futhi nangabe tonke tindvo tivumelekile umuntu wenda indvo leqhasa yena wenda into langangenelani nalomunye loseqele. Siphile emalangeni la khona athi lobhala kangcono konke kuvumelekile kimi kodwa mina angeke ngibuse ngisho nangiko kuna kunye kwako ngoba ngiyamathi lengihamba naye. Athi nakakhuluma umpostoli Paula athi konke uthi ngakushaya indiva ngenqa yebukhulu bekumati Kristu. So siphile emalangeni la khona live laseSwatini bekuya ngami ngabe liyagijima ligijimele nalaka lelikhulu lelithako la khona na ufunza incwadi yeAmos iBhayibheli livethe emagama kwekuthi ayethe emalanga la khona ngiyawuthumela indlala emhlabeni wonke. Lithi iBhayibheli lami lengilifundzako angeke kube indlala komela singwa noma indlala Nkosi yami yekulamba ulambele kudla kepha kutaba indlala yekomela nekulambela livu laNkulunkulu. La khona livu laNkulunkulu livetha lamagama lithi tintombi letinhle netinsizwa letinemandla titawugijima tehle tenyuka tifuna livu laNkulunkulu libe selingeke lifumane. Namhlanje na ngathi kunebantu latsite Jesu nakashunyelwa kubo bathi hayi mina ngidawubuya ngiyibona lendlu yaJesu. Labanye bathi hayi mina lendlu yesogo ngidayikhamela lena bathi kwathi angimemetele emntana kaNkulunkulu ayethe emalanga nanyala safikile la khona lithi kuyawuba nendlala lenkulu. Ungathi ngiyabona befundisi ngibona bomake na7 laseSwatini bayehla bayenyuka bashona enhla babheke endasi bafuna livi laNkulunkulu kepha lithi iBhayibheli lami lengilifundzako litabe selingafumane. Ngathi ngiyababona batawugijima bavule nemsakazo eliphimbo lelibandla bathi bakhanze sekungasadlalwa lokungiko bathi bayagijima baye emasondweni bakhanze sekungekho umuntu loshumayela liqinisa ngoba yethe emalanga la khona kuyaba nendlala emhlabeni. Nangabe ngibuka indzaba yekoma kuvuka indzaba yemfati waseSamariya lithi iBhayibheli lami wahamba waye emthonjeni nakafika emini ngabo12 uyahamba uye emthonjeni ngoba womile. Ungathi ngalelanga bekajwayele kuye emthonjeni but angathi ngalelanga lilanga lensiziso yakhe lilanga letahlana lomzala wetinsuku ngoba abantu abakethu ukhona umthombo. Nawufunza incwadi yaJohane lithi kwathi ngelanga legcina lalomkhosi yasukuma inkosi engathi mulo yasukuma inkosi yemakhosi yathi nangabe ukhona lo mine aketheke imanathi ngoba kimi kuyanatheka ngoba kimi kunemanti emanti kuphila. Nangabe ukuJesu usenza wende kahle na ukuJesu angeke uphinze wo. Mayibongwe inkosi yasesibili. Kunebantu eveni laseSwatini labomile kunabo baba eveni laseSwatini labomile kunabomake eveni laseSwatini labomile kunetintombi eveni laseSwatini lethomile kunetinsizwa etinemandla kodwa inkinga thomile. Ubabona indlela bahamba ngathi hayibo labantu laba bomile ngoba kubazakhona emandi ebusuku akhona emandi afumaneka kuJesu. Athi na ufunza incwadi yaJohane
athi lokholwa ngimi angeke aze afe, kodwa lokholwa ngimi unekuphila lokuphakathe. Hakwathi namhla ngimemethele kwekuthi ngabe namhla mhlawumbe uyangiva lapha ekhaya, uyangiva lapha eshidini lakho, uyangiva lapha emphetheni wakho, kodwa namhla ebusuku nginembutho ingabe uyiqithe laphi ngunaphakathe yakho. Yebo ukhona esonweni lakho, sewuyendiwa na MC, sewuyathandaza nekuthandaza, sewuyawuthathisa nemnikelo, kepha umbutho wami ebusuku salungiselela nje inkosi engathi imuli ibuyilanza libandla ngabe uyiqithe laphi ngunaphakathe yakho. Mlalela sifunzeni ngafishane, sitawufunza khona la encwadini yaJohane sahluko 6, sitawufunza khona verse number 16 na verse number 7. Sihloko sami ekuseni nje ekuseni befundisa, sihloko sami sithi ekushoneni kwelanga. Ayibonga inkosi engadimulo ekushoneni kwelanga. Mlalele ekhaya, siphila njengoba solo simemele siphile malanga nekugcina la khona jonke tinto tivumele nasemapulpit, jonke tinto tivumelekile, bantu abasha nasemakhaya jonke tinto tivumele. Umuntu ukholwa ngelisono, nangasilo lisono uphila mathanza, nangasilo lisono wena la kusanzako. Kepha ekushoneni kwelanga verse number 16 na verse 17 bese siyathandaza ekuseni. Sikisi verse 16. Amen. Ekushoneni kwelanga abafunzi baJesu behla baya elwandle, bangena esikebheni bewela lwandle baya eKhaphenawume. Bake bahamba na Jesu before, bathi kuthiwa bathafundisa lo munye ulele eshidini lelirong njengoba uNkulunkulu. Nangathiwa khona lapho ulelo shidi sabela mphefumulo yabi utawuba kuphi, ngoba noma utawubona kodwa ukhona lobona emfihlakalweni, ukhona lokubonako. Labanye sebaze banquma ngenxa yesimo, ngenxa Nkosi yami yetinto ngenxa ema-disappointment. Mina kuseni babe mnami mlaleli, babe wethu ongcwele kangaka kuthita angeke luyele ngakawenda umsebenzi, aliwende uNkulunkulu wethu ongcwele kuleso simo lakiso. Mneni mandla wonke linemandla Nkosi ukusigucula, linemandla Nkosi lokuveta lokusha. Mneni mandla wonke siyathandaza ke Nkosi, babe wethu namandla, sikubonga sithi babe umuhle ngelivi lakho, awudunyiswa kubonga egameni likaJesu. Amen.